Broj derivata krvi kada uđe u genetsku ordinaciju, moramo napraviti identifikaciju, znači derivata primijenjene prezime, podatke koji se nalaze na kartonu, spol, dob, zadnje derivanje krvi, zatim ide razgovor vezano uz zadnje derivanje, da li je bilo kakvih promjena vezano za zdravstveno stanje, procjena tlaka, pulsa, evidencija da li za nekakvu terapiju, od kroničnih bolesti koja može derivati krv, provjeri se tlak, zaključi se da li na osnovu anamneze i statusa može derivati krv, derivati krvi se upoznaju sa rizičnim ponašanjem, svakako će provjeriti da li je bilo promjena i svojim potpisom daje potvrdu da je sve u redu i zaključno da može ići u traže ponudu nakre, samo što su manje, da će se 20 nešto dobiti. Za kameru. Budite ljubazni, koliko ih puta dajete ovdje ovaj krv? 10 I kako vam je svom iskustva tu stane? Super. Aha. Pulsa se voda slično. Je li vas boli sam postupak uzimanja krvi? Ne, znači bezbolno je sasvim. Odlično. Hvala vam puno.